Sound music. Animation cái màn này. Cái dukaan sih. Tanggal Bazaar. Paham dia. Di sana microphone lagi belak nih. Rod lấy ra con microphone 25 cái này price 25 này. Bạn số price nào được không? Price đây 25 microphone chúng ta unboxing tàu đấy cái này one famous microphone này mà ta làm là popular rồi microphone này Rode untuk microphone sih nanti kalau tahu kan masih je dugaan gimana unboxing tahu tahu sebut kita tahu nih mau price di kalau nih 25k di sini kemana nih kalau kita tahu tadi tahu deh sih kalau lihat sih je kau kan sih je pop filter hay sih je bang yang kan dah cái noise kumba di pop sih siapa pop lau dah sih je dom siap tahu tu nih sih na tahu nih sih apa di kantor nih tu kalau sih je kalau lihat sini ke holder sih je balap teko holder ka hina balap hatam teko holder ka hina betul sih je holder ka sih je microphone ke holder lihat tahu nih sih je kamu di luar ya lihat tu kalau saya kan sih kalau sih kamu microphone price 25k nih Rode untuk masih je akan am napa makum apa keren mau sih nah makum mau lihat orang sih je makum apa keren sih je na ada recording lo udah sih mamai je sih dah film ni je so mamai on tu ni apa sih mamai je sekarang orang semana tahu tu halo tahu tu semana tahu je ada yang lumba beri nanti Rode NT 1-A ko CE page kanonnya isu cap sapi yang kanon di kangre itu bu kanonnya made in Australia nih kok Australia ini pot apa poce segi kan mereka punya poce company je itu saya juga sih tahu ya kamu di luar ya masih nak kabel wire oh aku riau lem ya sudah karena kamu riau lem microphone ham được ngay cái gì có dấu này mấy anh này cái udah sih sih tahu kabel wire kasih tambah cái nó sih aja pasnya yang dari sih pasnya sini macamnya sini kok macamnya kasih kalau tahu sebenarnya kita nak lagi kita kan macam ini saya betul kalau ni betul holder nih bro, microphone holder sih nak. Sebenarnya udah itu sebenarnya kok kan udah tadi migi studio dah recording ngobrol sebenarnya itu mesti sok macam mana kan ay, yung dili ay ham begitu nasi di sok price, quality dah, sama tamu five sih nak ham nih. Atau sih lagi na tamu macam sih nak berapa, manipulasi yang pasnya sih nak microphone je lupa lising mau drapi ba ada kan pipa tu sih nak je sih microphone je sih asin macam mana sih orang tu sih kon sih macam jadi ay kan tu nak sih macam recording lom dah sih macam dia tu keren tu sih nak filter pop filter sih je pana microphone pana am tang aja kok microphone pana am tang aja sih filter kau apa kau sih hap tu saya deh pak, recording lo macam tu, sih filter sih je, sih hap tadi saya cuma tu tin guma hajan ba, tin song jen guma tu share yang tahu ya tu ga, kau gini noise guma pupa kam tu sih je na lo ini share tahu tu ni ba, sih dah,
시도 포켓고 많이 되면 지치 살짝 먹고 근데 시즈나 뭐 깨버리네 야 스탠디 로드리기 스탠 로라네 신은 미 스탠 로라게 아마 팀 퍼포먼스 어디게 스피커 농 매매마 혹시라가 스튜디오에 컴플리트 원만 좀 가는 거나리 시와를 컴플리트 시제 스탠 모아리고 스탠 앞에 가는데 바지나 그랬다네 어ponpa나 시즈나 비야네 또 되게 기와리 시 깨버려 와야 되네 되게 시 đúng một tấm nó phải nào tấm đây thuộc rồi ta biết thì có microphone gì thì có trên microphone số microphone hết đấy bao ta rồi ạ phút anh đi đường không cái sản phụ ạ cái tấm phụ ạ liên đến ta biết thì phụ gặp cái này gì cho biết là cái này luôn chứ ta phụ cái này rồi đúng xin là bây giờ nên là số một tổ chức anh bây giờ em sẽ xin là đâu xin là cái nó đây này mà không này thì xin 지진 나게 하고 되는 또 오네요. 앞에 신신 세빈이 야를 지금 다시 통하게. 아이 메가폰 아직 언박싱 또 불러야 아직 러시안 동경만에 이제 합수를 뭐 Thank you. 이거 이렇게 언박싱 진행할게요.